Мен бүт бары кара кыз дээрчи, арабызга мындай кара сыпсылуу жеңел болдук. Буюрса сону Өзүң бар кыска кырып биттеди, сөзүң бал тоңгон музду жибиткени, көзүмдөй сактай билген арулары, өзүңдөй кыргызымдын жигиттери. Жазымдуу жан экенсиз мимикасы, жакшырдын сизге арналып лирикасы. Көркүмдүү жан экенсиз мимикасы, көңүлдүн сизге арналып Болду, жакшы. Turgan sayın biraz sürdönüp, ansedan ırırday verem türlönüp. Maratтай bolgon bayke biz kara kızgan üylönüp, açılış kıldı düğünölük. Negizi saltanat boldu bugünkü, kara kızdardı görgöndü kançalar jetpey jügürçü. Menemi jalgız emesmin kalkın bacalı oldum suyunçu. Yerin asılım Marat Bayekem, telegeyiңiz buyursa tegiz bolsun deytelem. Tatkanыңızlar buyursa cemiş bolsun deytelem. Jılaylanbay beşigiңерде balаңар egiz bolsun deytelem. Egiz balаңдын büröbü, kırgız dep sokkon jürögü çuvaga jıday jam bolsun. Egiz balаңдын bürösü Japarovsın duham bolsun. Jalp ele Marat Bayekeme jaratkan özü jar bolsun. Asılım Lusa жеңекем, жақыным Марат Байекем. Өздері мына байқасам жақшына қай жан екен. Қара деп бары тиішет, бирок тилдери дағы тақ екен. Жеңемдин өңі қара болса да, жүрегі башындағы жолуқтан дағың ақ екен. Құдай, бардығына шүгір, ана ны тамғасы ертерек жүрсін. Тамас бөже, эн тамғасын сатпайсыз да? Байке, эн тамғасын көрген жоқсыз ба? Жоқ. Көрген жоқсыз ғой? Бұлақта түшкө чейін жүрчү болду го. Мен уктатпай аткан эмне болгонун тамгасы деп атсаңыз, компаньон тиркемесинде миллионго ачкыч акциясы өтүп атат. Эгерде сиз 200 сомдон өйдө төлөм жүргүзсөңүз, сизге алтын, күмүш ачкычтар берилет. Эгерде 5 күмүш ачкычты топтосоңуз, сиз 100 000 сом. Эгерде 5 алтын ачкыч топтосоңуз, анда сиз 1 000 000 сом утуп аласыз. Мага миллиондун ээси болгонго, акыркы эн тамгасы менен алтын ачкыч жетпей атат. Болдубу? Аздыкөн барып келе алайын, мүмкүн азыр чыгат тамгасы. Айтышы боюнча, энем жаш кезинде аябай бир нерселерди жазачу экен. А мен болсо келин болуп калганда уже энем картайып, мен эч нерсе жей албай калдым. Аз энемди кыйнап болсо да, давайте мага бир нерсе жасап бериңиз деп айтам. Айдын жұмыртқасы жақсы екен. Ооба, соң экен, сап-сары экен. Қаласын ұстайды. Бұяқында қамақты емес. Айран қосауыз. Емі сүттен қосауыз. Асыр сарымай қосауыз. Ұндан қосауыз. Өсім келерден балам тұстан қосауыз. Балдан қосауыз. Если ты слышишь, мама, скажи, что ему сказать. Ты знаешь, мама, он какой. Он не такой, как все, он не такой другой. Надежный, ласковый, родной. Он только мой, он мой, а я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он такой смешной, а я до слез наговорилась тишиной. Ты хоть во сне побудь еще со мной.